لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي ورحمته كم عادت دوه غير مغرب نماز فهم سلسلة غوتغا ممسكتوغا كوريا غندا تفسير كلاهوغا أرغون من أم فهم ده واهغا دكا نما فواني سورة التين والتين والزيتون سورة تفسير غولغتون إن كم ميري إن شاء الله أرغون من فشاني إيا فيديغن إن سورة كمغاوا سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق من سورة تفسير أد مسورة كي مكة باوال بنو سورة مسورة جملة إكل بجنبني أنبيه آية مسورة فرتما فس آية كي القرآن إما فرتما باوال بنو آية مي آية باوال بي كيت رسول صلى الله عليه وسلم حراف ربداغ هولاغ هنوانيكو بين مفسر بدالوا غوتوغا كيت قرآنوغا إما فرتما باوال بنو آية كي أي سورة المدثر فرتما آية يا أيها المدثر مي آية أنا بعلم بدالوا غوتوغا كيت قرآنوغا إما فرتما باوال بنو آية كي سورة الفاتحة آية إهم بين علم بدالوا غوتوغا كيت قرآنوغا إما فرتما باوال بني سورة الأنعام ستيك فانساس ابن آية آياتك الله وحي قربني قل كالفان بدال واشي تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم تباميهم الناشي تباميهم مچا تباميهم هدوا غنغلوا إله حرام قربي كانت تمن كالفان تباميهم نكياد بانم ألا تشركوا به شيئا تباميهم الله اكوغا إهن الله شريكك نكرمه الله اكوغا اهم فرات بابري نكرمه وبالوالدين احسانا ادي تياباميهم ما بفان هيكم هتاش ولا تقتلوا اولادكم من املاق ادي فقير ودانك مبرون دارين نمراش نحن نرزقكم واياهم تياباميهم نبس ادي تياباميهم دارين نبس رزق دبني تمن الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاعل بكم فاحش كنت تكا وانهنا بكم فاحش كنت تكا كارن ودره لواش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أدي من الله حرمت تلك ربا فاوا نفس حقك لاجم منوي نمراش ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون من الله إفدان تيبامهن وصية كربني تيباميهم بسنا فكر كرمتك أتمي هريها قولته ترين إما راجح غتكي كي القرآن إما فرتما بابا لبنو آيتك كي سورة العلق فرتما فس آية كمغا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مي فس آية كان أي ممسلاغا إم راجح غتكي أد مكة أهل ورين بودان ألوكان كراتي وإكما هيبولو نوتانوس وداغن ميستكونا درهري وداغن نومغ بينومغ كيت رسول صلى الله عليه وسلم حراء نمك كيونو فربدك هوليا وداغن إتنوغ إكهري وغن هنوا එකලෙක්ෆාන් එහොහොල වඩා ගන්නවා ඉරුග එකලෙක්ෆාන බේනුම් වාන කාබෝත කෙතිවෙස් එතන ගෙන්දව අදි එතනුග දුවස්තක බන්දෙන් මඩුකොක්ගෙන් හුන්නවා මිගොතන් හුන්නවා හුන්නවු මුග තෙරේග මි කවුණු හෙද්දවි කොම් ෆරාතකුන්තෝ එකමා මෙදුග විස්න ෆිකුරු කුරව මිගොත දුවස්ත වේතුවමුන් දනිකො රමදාන් මහෙග්ගේ දුවහෙග්ග udah bin hiddawi kom farata kunto egota fikur kurban hunwani ko wahiga malaikata
ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹ ಫಾಬ ವಡಾಗನವನಿ ಅದಕ್ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ದನ್ನವನಿ ಇಕ್ರ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾಶೆ ಎಹಿಂದು ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜವಾಬುಗ ವಿದಾಳುವನಿ ಮಾ ಅನ ಬಿಕಾರಿಇನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಕಿಯವಾ ಬೇಕಲೆ ನೂನೆ ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ದೇವನ ಫಹರಬ್ಬೆಸ್ ಹಮ ಎಗೊತ ಇಕ್ರ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾಶೆ ಎಗೊತಂ ಅಮುರು ಕೊರವಿ ಎಹನ್ನಮೆಸ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜವಾಬುಗ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾ ಬೇಫ್ಲೆ ನೂನೆ ಅದು ತಿಮ್ಮನ ಫಹಾರು ತಿಮ್ ಫಹಾರ ಮಿಗೊತ ತಕರಾರು ಕುರವುಮ ಫಹುಗ ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ವಿದಾಳುವನಿ ಇಕ್ರ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದಿ ಖಲಕ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಹಾದ್ದವ ಗೆಂಗುಳುವ ಇಲಾಹುಗ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾಶ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إكلانجي غندو ليكولكم إنسان أفد بإله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كيوا بدال واشي كاليك فان هدوا غنغلوا إلهك إم ديرة وانت إله الذي علم بالقلم إكلانجي قلم ذريعين إنسان تكتي أنغنوا دب إله علم الإنسان ما لم يعلم إنسان آية نينجي كتم إتشن الله سبحانه وتعالى إنسان آية أنغنوا دبي أدمي آية تكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا باوا لبمون إكاليك فان مي آية تن هيتون داسكوربي إكاليك فان جمعنا إم فرتما وحي فهركما بيتي ekaleek faan warab boda birufulu gane ekaleek faan turuturu alamun emburi wada gannawani ambikambalun khadija radhiyallahu anha ge gata adi khadija radhiyallahu anha ge gata wadagen ekabana ge gatuga hadis korabani raja ala tiban kaleek faan foruwa debashe zammiluni raja ala tiban kaleek faan foruwa debashe raja ala timan kaleek faan forubade bashe ad ekaleek faanuga hippulun biruwatikam filagen gos ekaleek faan hama jehewaru wima den kanta wi kihna kunto ekaleek faanuga amikamalun khadija radhiyallahu anha ekaleek faana suwal korabani ehinduga ekaleek faan kantatta dimawi goy ekaleek faan wara tafsil ko ekaleek faanuga amikamalun خديجة رضي الله تعالى عنها كيا دبي كم كس محالتوغا خديجة رضي الله تعالى عنها إكمنا وربنا مسك كربي كيد رسول صلى الله عليه وسلم همجهم جنس دبيتو أدي إكلك فان هيبولوغا وفاوا نتنوسكن فيروال دبيتو غمفاوا بيرو فيروال دبيتو وربنا مسك كربي أدي إكمنا بدالوي كلك فان وفا كربانشة mi ummatuga nabiyya kamuga kaleeg faan wuma timan kamana ummidu kurababe adiwes ekamana vidalwi fawallahi la yukhzika Allahu abada man Allahu gandi buname man Allahu kaleeg faan nikamati kon nulabane fawallahi innaka la tasilur rahim man Allahu gandi buname kaleeg faanaki rahim ga gulun damahattawa bekalakime wa tasduqul hadith adi ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆವುಮುಗ ತೆದು ವಿದಾಳುವ ಬೇಫುಳಕೀಮೆ ವತಹ್ಮಿಲುಲ್ ಕಲ್ ಅದಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಅರಿಹ ಮೀಹಕು ಕಮಕಾಗೆನ್ ಅತುಜ್ಜ ಕಮ ವನೀನಮ ಏಕಮೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಮೆ ವತಕ್ಸಿಬುಲ್ ಮಅದೂಮ್ adi mista kunna dati undaguwe fawa kantata emihunna fasehe koddevuma kaleg fan maseke korbe wa tuqri dhaif adi mehmanunna kame hitawe wa tu'inu ala nawaibil haqq adi bodati musibatan dati undaguta dimayo fawa mihun emihunna kaleg fan ehiterikam forwa devwe ehembima mifada rangalu sifatake kaleg fanuge kibaga huritiwe man Allahu kaleg fan nikamati nukurabanakan timan kamanayang hama yaqine komme kaskir Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macha bawale bun iruga
ඒරු එකලෙග ෆානුගේ උමුරු ෆුලකි සාලීස් අහරු ඛලකල් ඉන්සාන මින් අලක් ගඬු ලේකොලකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සාන හෙද්දවිය අල් අලක් අත් අලක්කි මි අලක මි ලෆ්සුගේ ජම්උ මිතනුගා ජම්උ නුවත ගින මීහුන් ගින එච්චක දේහ කොද්දේ සීගා ගෙන්නවා ෆවුමුගේ හික්මතකි හුරිහා ඉන්සානු ශාමිල් කරබුන් එහෙන්නුන් නම එම්ම ඉන්සාන කන්නම ඉෂාරා කුරබානම ඉෂාරා කුරබීහි අලක එහෙන්නම අලක ඒකොත වහී කරබුමුගේ බදලුගා අලක් ගඬු ලේකොළු තකුන්නේ ඒගොතන් ඔතුමුගේ හික්මතකි හුරිහා ඉන්සානු මානකි කොම්ම ඉන්සානකුස් ආදම අලයිහිස්සලාම් ෆියවා එහෙන් හුරිහා ඉන්සානු ආදම හව්වා ෆියවා එහෙන් හුරිහා ඉන්සානු බස් හද්දවා ෆවනි ගඬු ලේකොළගේ සයන්කන් අංගවාදබුන් අද්මි ආයතුගා හැම එකනි ඉන්සානුන්ගේ වාහක දිකුර් කරවම ෆහුගා එහෙන් එව්වස් මඛ්ලූකගේ වාහක දිකුර් කරවා ෆේ නුවේ මිතනුගා හැම එකනි ඉන්සානුන් උෆද්දවා ෆාවා ගොයි බයන් කරවා ෆමනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උෆද්දවා ෆවා එහෙන් එව්වස් මඛ්ලූකගේ වාහක ගෙන්නවා ෆේ නුවේ එකමුගේ හික්මතකි ඉන්සානුන්ගේ මායිකන් ඉන්සානුන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා ෆාවා ශරෆ් වෙරිකන් බයන් කොද්දෙවුන් අදි ඉන්සානාය දෙවවා ෆාවා මතිවරිකන් ඉන්සානායන් හඳාන් කොද්දිනුන් කුඩ කුඩ ගඬු ලේකොලකුන් උෆෙද්දවුම ෆහුගා බුද්ධි හුරි ඉන්සානකන් ඒ ඉන්සානා බදලු කරවීති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉන්සානාය දෙවවා ෆාවා නිඅමතුගේ මතින් හඳාන් කොද්දි ඒ නිඅමතුගේ අගු වසන් කුරුමන් ඉන්සානායන් හඳාන් කොද්දබනි ඉක්රා වරබ්බුකල් අක්රම් කලෙක්ෆාන් කියවා විදාල් වාෂේ අදි කලෙක්ෆාන් හද්දවා ගෙන්ගුළුවා ඉලාහකි එම්මෙ දීරතිවන්ත ඉලාහෙ අල් අක්රම් එකලාංගේ අලුතකුන් ජාහිලුකම එකලාංගේ අලුතකුන්ගේ ජාහිලුකම එකුගාවෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමිහුන් නාමෙදුගා කෝෆා ඉස් නුකුරබේ අදි එබෑමිහුන් නම් උකූබා දෙවමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවස් වඩිගෙන් නුවේ බයින් අල්මරින් මියායතුගේ මාන කුරබා ගොතකි ඒ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලෙක්ෆාන් කියවා විදාල වාෂේ කලෙක්ෆාන් හද්දවා ගෙන්ගුළුවා ඉලාහු කලෙක්ෆානන් එහිතරිව වඩිගන්නවානේ කලෙක්ෆාන කියවා විදාලුවන් නේගුරුකමුගා වීනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමා මෙදුගා කලෙක්ෆානා මෙදුගා කෝෆාවේ වඩිගෙන් නුවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහුගේ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි ලියන් කියන් නේගේ බේෆුලගේ ගොතුගා ලබ්වා ෆවනි ඒ වර මතිවරි හික්මත කට්ටක සබකි එකලෙගෆානකි ලිය කියවා ඔළු විබේෆුලකම වී නම මකාගේ මුශ්රිකුන් නම් කීර්ත කුර්ආනකි එකලෙගෆාන් අමිල්ල ෆුල ලියුවාගෙන් ඔළුවා නුවත අමිල්ල ඛියාලන් උෆද්දවාගෙන් ඔළුවා එච්චකමුගා බුණන් එමිහුන් නම් හෙක්කෙල්ලි බුනිස් එහෙන්නමස් එකලෙගෆානකි අමිල්ල ෆුල ලිය ඔළුවා බේෆුලෙන්නු එකලෙගෆානකි අමිල්ල ෆුලන් එච්චති ලිය ෆහුන් එච්චති කියා ඔළුවා බේෆුලෙන්නු එකලෙගෆානකි ලියන් කියන් එංගි වඩා නුගන්නවා බේෆුල එහෙම වීම ඒගේ මානෙකි එකලෙගෆානුගේ අමිල්ල ෆුල කුර්ආන් උෆද්දවමකි එයි කුරවේන කමෙන් නූනේ එකබන් ඉෂාර කුරබා මන් අල්ලාහ් වහී කුරබනි වමා කුන්ත තත්ලු මින් ක්බ්ලිහි මින් කිතාබ් කලෙගෆානකි කුරින් ෆොයි කියවා විදාලුවා බේෆුල නූනේ වලා තඛුතුහු බියමීනික් අදි කලෙගෆානුගේ අප්පුලුන් ලිය ඔළුවා බේෆුල වෙස් නූනේ ඉදල් ලර්තාබල් මුබ්තිලූන් එහෙන්නම කලෙගෆානකි ලිය කියා ඔළු බේෆුල නම එක්කල ශක්කු කුරා මිහුන්න ශක්කු කුරුම ජාගයක වෙස් එකන් වීහෙ الذي علم بالقلم قلم جزريع إنسان أنغنوا دبيه قلم جزريع إنسان ليان دسكت دبيه مي آياتك تفسيرك قتادة رحمه الله تعالى بدال وفاوا كما رواوجن أسفاوه قلمك الله سبحانه وتعالى دبوا فاوا ورا ماتبري نعمته එයා නුලා දීන් කායිම් නුකුරවෙන අදි දිරිඋලුම් වෙස් හමේ නුජස්සෙන මින් දලාලත් කොද්දනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීරතිවන්තකම් කලම්ගේ සරියන් ඉන්සානාය නේගේ කිතම්මෙ කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි දස්කොද්දවාෆ අදි ජහාලතුගේ අන්දිරිකමුන්
ilmuge nuruge teriyang insana neruvva pavani mi qalamge zariyan. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu kid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiban riwa kurabba fawa hadis ga ade ekalek fan midalwani ya Rasulullah Allahu ge Rasulai a aktubu ma asma'u minka min al hadith kalek fan ge farapulun timang kalek fanan adu wada gannawa hadis timang kalek fan liuwang hiye qala na'am hadis kurabani aike faktub liyashe fa inna Allah 'allama bil qalam hama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala qalam ge zariyan ungannawa debba fawe 'allama al insana ma lam ya'lam insana yang ena nudanna kitamme kamen Allah subhanahu wa ta'ala ungannawa debbiye admitanuga insan ge muradaki ei Adam alayhi salam kamuga bunave man Allahu Adam alayhi salam huriha takijjege nanta daskod devvi ekabang ishare kuraba suratul baqara ge 30 evana ayatuga man Allahu wahi kurabani wa 'allama adama al asma'a kullaha adi Adam ge fanan huriha takitige nanta ekalange ungannawa devvi ebahi nankiunu takecca etakitige hagiga man Allahu Adam alayhi salam ungannawa devviye bayin elmeri midalwa gotuga mitanuga allamal insana insanga muradaki Muhammad sallallahu alayhi wasallam suratul nisa ge sateka 13wana ayatuga Allahu wahi kurabba fawe wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kalek fana kuring engi wada nugannawa kantattake man Allahu kalek fanan ungannawa devviye ehem bay ilmuri midalwa gotuga mitanuga insan oy basfuluge muradaki huriha insanu baki insananun huriha insanum mes mige terega shamil wegembe ebeflunge dalilaki suratul nahl ge haddiha abwana aya e ayatuga man Allahu wahi kurabani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum tiyabamihunge mammange bandung tiyabamihun neruvi Allah la ta'lamuna shay'a tiyabamihun dunya neruvi iruga ebbes echen nudanna bayke waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida den tiyabamihun nan ivuma fenun adi hituge ni'mat devvi Allah la'allakum tashkurun ay tiyabamihun shukuru veribu mattake kalla innal insana la yatgha hamahila henakun kalla hamahila henakun nuane innal insana la yatgha hamakashwarun insana aniya veribumuga haddu fahana ala gosfikan kashaware bay mufassirun vidalwa gotuga mitanuga innal insana la yatgha hamakashwarun insana uredumuga haddu fahana ala gosfi emi insana ge muradaki ei waki insanannu huriha insanum bes egetere badegende insanaya tanavaskama libijjakama waninama waragina insanunna wagotaki tanavaskama libe hinduga bodave gannani adi aniya veribumuga haddu fahna ala dani tima furihama sihhategga hurajjanama barbi honga matin handanatani tima badu fura hurajjakama waninama badu ha hunu kamuga tibe mi honga matin handanati gendani tima hedunla niwakogen hurajjakama waninama annawne nulibi fatibi faqirunge matin handane nuhure ehembima e gotun insana evani haddu fahna ala gosfe anibba mufassirun vidalwa gotuga mitanuga insan oy basfuluga muradaki ei Abu Jahl mi aye bawale buni wes Abu Jahula guligen buneve gotuga muli suren ekko bawale buni wes Abu Jahuluge sababun ena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namadan huras alamun gendi ekare fana Rasul sallallahu alaihi wasallam ena angawa fabani namadu ko nule kaabag arihuga namadu nukurumang Abu Jahul wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angaf ehem begen Allah mi angawani kalla innal insana la yatgha abakashwarun insana yaki bodabumuga uredumuga haddu fahna la gosfawa miheke arra'ahu istaghna ena amille fudigen fikaman ena fenumunne Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ge kiban riwayegen asfawe mi aye bawale bi mushrikun nan adu iwi kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan
abu jahul mi aya baawale bunu kamuga khabar mushrikuna libuma guligen abu jahul kit rasul sallallahu alaihi wasallam ge arihan as ena mi bunani e muhammad kalefan tiya vidalwani mussandi wejjekama wani nama haddu fanala da wahaka hiye aharmenna makkaga farubadata rana badalu koddevashe erun aharmen e farubadan rannaga hadanama erun aharmenge deen du kolla kalefaanuge deena timammen badalwanama ehindu jibril alayhi salam wadagen kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawani e muhammad sallallahu alaihi wasallam ebami hunnan ikhtiyar devashe ebami hum beenu vejjekama waninama makkaage farubadata allah subhanahu wa taala rana badal koddevane ebami hum iman nuwejjekama waninama maidage ashabun nameduga kanta kurawunu gota kanta kurawene ad maidage ashabunge ishare kurawani musa alayhi salam ge qawmuge bihuna ebami hum musa alayhi salam ge arihun eduni udun maidae nuwata kameze baawalebuma komme kas ebami hun iman nuwuma guligen ebami hun halak kurawi fadan jibril alayhi salam ebidalwani makka ge mushrikum wes ebami hunattaka farubadata rana badalu kurawuma fahuga den iman nuwejjanama ebami hun halak wegen danakan jibril alayhi salam angawa fabiwani komme kas makka ge mushrikum iman nuwedana kamuge biru kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam otative ekareg fan ediwadagati makka ga farubadata rana badalu nukurabu inna ila rabbika ruj'a hama kashwarun tiyabami hon eburi diun oti allah ga hadratashe admi ayatuge mana mufassirun degotaka kuraba fawe fordamu gotaki hama kashwarun eburi diun bani kaleg fan haddawa genguluwa ilahunge hadratashe devana gotaki shar'i kankamuga tiyabami hunge marji'a ka wanjeheni nuwata tiyabami hun rujua wanjehe echki ei qur'ana sunnate tiyabami hunge meduga masalega shar'i masalega khiyal tafatun ufadijja kama baninama tiyabami hun rujua wanjeheni qur'ana sunnatashe suratul nisa ge fansas nuwana ayatuga allah wahyi qurba fabe فإن تنازعتم في شيء تبامهم كما كامدوغا دبس وجكما بنينما فردوه إلى الله والرسول إكبن الله رسولا رد كراه شكما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تبامهم الله شاء آخر الدوهان إيمان باكما بنينما إهم بما شرعي كان كموغا مرجع كبانجهني قرآن سنة أرأيت الذي ينهى alaku namadu ko fi hinduga ekan nahi ko mana kuramiha tiba dushim hoye mane ki efada mi honge halu feni kaleg fan ajabe wada nugannawa hiye allah ge alaku allah taka alukan kurang hedima namadu kurang hedima ekan mana kuramiha ebiha ge dasu daraje ameduga kaleg fan ajabe wada nugannawa toye at mi ayatuga nahi kura farataki nahi kura farataki nahi kurave farab bisme nahi kurani nuwata namad kurun mana kurani quraishunge taghut kamgaba abu jahl mi mana kura mi haya quraishun kiya ulun namaki ei abul hakam ehni masalatakuga hukum kura farab at quraishunge terega masalen ufadijje kama baninama emihon e masalega hukum kurang nuwata e masalega niya kanda alam midani abu jahuluge gatan ehem begin emihon ena difawa namaki ei abul hakam komme kas mihembe mistakun enage gata kankamuga niya kanda alam dative ena hunani ekama warabboda boda vegamfa islam dina dekolu weriwe maruwegen ena diyeyves hama e boda kamuge matiga mi emmembes nangala danna hagige komme kas mimiha nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki kahala undaguta kuramun annative rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena debba fawa namaki abu jahlu nuwata jahilunge bappe
ei enage qawmuge mihun enaya kiya olunu abul hakam ege idikolo sifa abul hakam ei rangalu name maneki mistakun emihege gatan hukum kurumuga masalatahuga niya kanda alumuga emme fahura yu adu ahmad damiha ehennames eya idikolu namen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena debbani abu jahl jahilunge bappe at mitanuga nahi kurave farataki nuwata e farataka namaz kurum mana kurave farataki mi ummatuga nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan idha salla alaku namaz kura hinduga ena ekan mana kuriye mi ayatu kamiwa abdan ege muradaki muhammad sallallahu alaihi wasallam ad mi ay baawale bunu sababe kamuga mufassirun vidalwani abu jahul gatuga bunawuni hama kashwarum muhammad gafan kaaba ge kariga mistakun ge kurimatiga namaz kurang e bahunnebiye ekarek fan mistakun fitnu veriko emi honge ilahun taka badubas raddu kuramun e bagendave fa ekarek fan sajdaga onnawani kon ekarek fanan huras ala fanan hiye den abu jahul bidani rasul sallallahu alaihi wasallam namaduge sajdaga onnawani ko ekarek fanan huras alan adi efadan amal kurun ekarek fana nahi kurawun maneki egota rasul sallallahu alaihi wasallam namadan hunnawa iruga ekan nahi kurun wata ekam mana kurun Allah subhanahu wa ta'ala wani rasul sallallahu alaihi wasallam medwari kuraba ena yang ekan nukurumang inzar devafa kommekas abu jahul wes bona mungendi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga arihuga kalek fan mikaba ga arihuga namadan nuhunna wacce kommekas rasul sallallahu alaihi wasallam namadan hunnawani ko abu jahul gos mi bunani timanna kalek fanu gatuga bunimen hayye mikan nukurashe mikan nukuran timan kalek fan timanna oti kalek fan anga fanu hayye ehennamas takraru ko kalek fan mikan kurabaniye kommekas ekama guligen rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani timan kalek fan namadu kurabaname mitanuga timan kalek fan namadu hundawaname ekam ena mana kurang uluma guligen Allah subhanahu wa ta'ala mi aya bawala bani ara'aita alladhi yanha abdan idha salla Allah ga ala namad kurang hadima ekang mana kurang ule mihage jahilu kam fendi kalek fan ajabe wada nugannawahe ara'aita in kana ala alhuda tiba khabar di balashe ena tedumagu ga vina masayya maneki kit rasula sallallahu alaihi wasallam e namaz kurabani adi kit rasula sallallahu alaihi wasallam e hunnabi tedumagu ga kama vi irugaves kale tiba ena mana kurani heye undaku kurani heye au amara bit taqwa nuwata rasul sallallahu alaihi wasallam tiyabami hunnan amur kurabani allah taqwa wari wakan nun heye eya ekugaves kit rasula sallallahu alaihi wasallam tiyabami hunna tedumaku dekkewuma masake kuraba iruga tiyabami hunnan allah taqwa veruma amur kuraba iruga tiyabami hunna deduniyege baajwari kan huri maga magudakkawa debba iruga ves tiyabami hun kit rasula sallallahu alaihi wasallam alukan kurun mana kurani heye ekamuga huri nubakan visnasha kommekas mi ayatu kamiwa au mi kongotakan asfawa au etto mi mufassirunga meduga khiyal tafatu fawa masale ehennames algon menge mirege darsan hamaji fawa wagutu hamawe fawu ma kiga mi ha hisabun kur kollanan insha Allah taala miyanna haftaga mi suratuga nunimi ibbagen kuriyad diomuga ummiduga Allah subhanahu wa taala algon men emmennan hewbas saha hewbas qabul kurmuga tawfiq dabash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته